bisanzwe ko itorero ryo muri Sweden Pastor Ivan atwereka umuvandimwe igihe cyose, ntabwo nabashaka gufata telefone iyo ari umuvandimwe usanzwe ahari aba yarabonye ntari kuboneka n'umukozi w'Imana tubasha kumubona, ariko kubera ko ari umuvandimwe mu buryo bw'ubumana ku yindi level byatumye no kutaba atarabashije kumbona kuri telefone bitaramubujije gutegura umukozi w'Imana kugira ngo amutwoherereze. Ndagira ngo kubwa Pastor Ivan, kubwa Pastor Mufunga ukora imirimo y'Imana n'itorero ryabo ryose muri Stockholm, ndagira ngo twanze dukoma amashyi. Umukozi w'Imana atugezeho ubutumwa Imana. Mbwira Imana ngo umuntu wese ushaka kugira neza uyu munsi w'ukwezi aze hano tubane. Haleluya. Rero ndabizi ko hari ingemu yawe, hari portion yawe, hari umugabane wawe uyu munsi utaha. Haleluya. Ndetse n'ikibazo cyananiranye ndabizi kutanga igisubizo, kuko Imana irakora n'uyu munsi, Yesu arakora n'umwizero. Haleluya. Ndashimira umukozi w'Imana Senior Pastor Royce, ndashimira kuri Pastor Emmanuel, ndashimira kuba mukorana mwese, abakozi b'Imana mwese mukorana umurimo w'Imana, abaririmbyi turimo, ndashimira ko umutungo umurimo w'Imana ukomeza gukora neza hano muri Stockholm. Haleluya. Amen. Ndashimiye cyane Imana yashoboye gushika hano. Umuntu ashobora gutegura urugendo ariko Imana itabishoboje ntibikunda, ariko ndashima no ko yashoboje kandi ikaba ababona neza. Haleluya. Ni beza cyane kandi birasa neza. Amen. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Ese Bibiliya muri bumvikana ashobora gusomera ibyo wacu texte igifaransa so mu Kinyarwanda cyangwa mu mikrofone ifashe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ugasoma muri Itangiriro igice cy'icumi umurongo ku gice cya 28 umurongo w'icumi kugeza kuri 22. Ni harehare ariko nshaka ko tuganira kugira ngo mwumve izo ntambwe zose ziri muri iryo jambo ry'Imana. Amen. Itangiriro ibice 28 uhereye ku murongo wa 10. Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo, aramubwira ati: "Ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, urubyaro rwawe uzabana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro
wawe niho imiryango yose yo mu isi izahera umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi, ni inzu y'Imana. Aha niho rembo ry'ijuru. 18. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye, ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iri buye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Agihagaze arashobora kudusomera muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 13. Amen. Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo Yohana Umubatiza, abandi ngo Eliya, abandi ngo Yeremiya, cyangwa ngo umwe wo mu bahanuzi. Arabaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazabishobora. 19. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Amen. Haleluya. 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 Amen. Hanyuma keneye ko dusoma, hanyuma ahandi niruke mvuga kubera umwanya kandi simbatindira. Haleluya. Haleluya. Amen. Turasoma mu Bakorinto ba mbere umurongo wa 18. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Abakorinto ba mbere igice cya mbere duhereye ku murongo wa 18, aravuga ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Komeza ugeze ku kazi. Kuko byanditswe ngo, nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagiriki bo bashakashaka ubwenge. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Haleluya. Amen. Kuri 18. Car la prédication de la croix pour ceux qui périssent,
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Amazina yanjye banyita Ruhanga, mva muri Belgique, kuva no muri Afurika, muri Congo, mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya, mu Uganda, isuye Afurika. Haleluya. Umunyafurika. Reka tujye mu ijambo ry'Imana, abasabye ngo mutize umwanya n'umutima n'amatwi, hanyuma Imana ibaganize umunsi. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Haleluya. Icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Haleluya.
amasezerano yayo ni ukuri ibihe byose. Haleluya. Yivuze ishitsi byavuze. Merci for Jesus. Haleluya. Haleluya. Merci yivuze irashitse. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye kera ntarakurema ntarakumva ntaragutereka mu nda ya mama wawe.
aramubwira ngo kandi nagushyize uruhande, nagushyize apart, nagusigiye kuba umuhanuzi w'amahanga, a prophet to the nations. Yeremiya aravuga ngo sinzi kuvuga. Haleluya. Imana iramubwira ngo nije waremye akanwa, nije utuma abantu bavuga. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere havuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, jambo yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Muri iryo jambo harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo ni umucyo w'abantu. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie c'est la lumière des hommes. Muri iryo jambo harimo ubugingo, kandi ubugingo ni umucyo w'abantu. Yeremiya rero ngo sinzi kuvuga, ndacyari umwana muto. Haleluya. Aravuga ngo nije utuma abantu bavuga. Haleluya. Igihe cyose Imana iguhamagaye kwikorera wumva ko udakwiriye, wumva ko bidashyitse. Haleluya. Iyo Imana ivuze mu gihe kugukoresha uza wireba, nicyo gituma umuprofete abantu benshi ntibamutahura. Profete ashobora kukubwira amajambo meza kandi uri mu gihe bigoye. Haleluya. Profete ashobora kugusanga mu nkambi waraye gusa uri impunzi, akakubwira ngo karakubona ufite frigo yuzuye ibyo kurya uri Norvege Oslo, uri mu nkambi yo muri Afurika, ariko kubera ijambo Imana yavuze ikaguterura ikagutereka Oslo. Kuko ni Haleluya. Imana ishobora kukubwira ngo nguhamagariye kunkorera mu mahanga, ariko bareba kuva kuri sogokuru na sogokuruza na so na nyoko, ugasanga nta n'umura urajabuka iwanyu ngo bagere hakurya y'ikindi gihugu. Haleluya. Ariko kuko yitwa ibyiringiro by'amahanga, the hope of nations, ikaguterura muri rya jambo ikagutereka mu mahanga, kamba gukora icyo naguhamagara. Haleluya. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo intege nke z'Imana nizo mbaraga z'abantu, ziraruta imbaraga z'abantu. Intege nke aho Imana ihekera kunanira, aho naho hararuta abantu n'imbaraga zabo. Aho ihekera zizi kuhanaba, ngo aho niho n'abantu, aho naho hararuta abantu. Haleluya. Aravuga ngo Yeremiya we, ngo Imana imurambura ikiganza imukora mu kanwa. Haleluya. Tumeona mkono wako. Haleluya. Twabonye ukuboko kw'Imana. We have seen the hand of God. Twabonye ikiganza cy'Imana. Turiho kuko Imana yadukoze iradutabara mu bihe bitandukanye. Haleluya. Icyo kiganza bivuze ngo si kigufi ngo kinanirwe gukiza. Haleluya. Kizagikiza umuntu uri ruguru muri Kongo hariya mu Minembwe, kigakiza umuntu uri mu Oslo muri Norvege, kigakiza umuntu uri muri Buffalo muri New York muri Amerika, kigakiza umuntu uri mu Winnipeg muri Canada, kigakora ku muntu uri mu Bushinwa, kigakora ku muntu uri mu Australia Sydney, kuko ni ikiganza. Haleluya. Ikiganza cy'Imana cyabaye kuvuga kinanirwe gukiza. Pande zose uraha. Pande zose uraha. Pande zose uraha. Pande zose uraha. Haleluya. Amurambura ikiganza mukora ku munwa, amutamikisha vocabulaire. Haleluya. Lindo precoce lide mekraniamos. Akuria della proposta. Hari abantu Imana igiye gutamika ijambo. Hari abantu Imana igiye gutamika indirimbo. Hari abantu Imana igiye gutamika ubuhamya. Uzosubira mu abantu bagiye gukura Imana yayize. Haleluya. Ni mu gihe kimwe ni muri University muri Afrika. Imana irambura ngo uhari wiga sizo uzokomeza gukora.
irabwira ngo guhaye ijambo genda umvuge ndore iryo jambo niryo rigeje na buri munsi. Byari mu bihe bigoye by'intambara zo muri Kongo, duhunze ikazanyazwe ibintu byashize. Haleluya. Umuntu atazi neza ejo aho bizoba, ariko irabwira ngo guhamagara nicara nkabona screen televiziyo nkabona no kugutumwa osyo n'ubuhe kirabona sibuvira. Haleluya. Dios ne brinca la mano sempre de cruz elementa. Hari abasore batatu twari kumwe bandi ndababwira ati Imana kiranyereka tugiye kuja kuvuga ubutumwa, nubwo mwaye mubona twarayo gusa kubera ingorane z'intambara. Umwe ari muri New York, birashoboka ko mwari kumwe bafana kuko numvisha amazina bavuze numva arasa n'ubona hano. Uwundi ari muri Australia, naje ndi hano muri Europe, uwundi ari muri Afrika. Ko mwumva ko ritashitse iryo jambo. Imana ikubwira mu bihe byoroshye cyane by'ubuzima. Haleluya. Kugira ngo ikubite hasi zishyize hejuru ubuzima bwawe. Ushoboye byose. Iyo aguhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Humura n'umugabo ukwirinda. Haleluya. Yitwa inzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ntugire ubwoba ngo ntuhayibone inzira. Ishira inzira ahatari inzira kuko yitwa inzira. Haleluya. 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 Imana ibwira Yeremiya kandi ngo se Yeremiya we urabona iki? Arabona ko n'umurinzi cyangwa ishami ry'umurinzi. Aravuga ngo wabonye neza kuko ntaramye ijambo ryanje kugira ngo ndishitse. Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir. Haleluya. I'm watching over my word to fulfill it. Nta kindi kintu Imana itaramiye ku buzima bwawe. Titaramiye ubutunzi, amafaranga n'ibipapuro n'amakaratasi. Haleluya. Hari ahantu bazakora amafaranga. Hari abantu baba muri factory bafabrika amafaranga ikaratasi, akirirwa yikorera imizigo icyo ikamurenga yakora amafaranga, ariko yaje gutaha bakameka igashobora badatanga amafaranga kuko yohava atunga akareka kuza gukora. Ba nyiri amafaranga akaba ariho bagira bakayadisibwa ku bantu, nawe wayabona ukagira ngo ufite amafaranga n'ikaratasi. Hari abashinzwe kuzimara. Haleluya. Nicyo gituma iyo Imana igiye kugukiza iguha ijambo ni nange teramiye kugira ngo rishitse. Haleluya. Bisigura ngo umugisha w'Imana utungisha udakurikwa n'umubabaro ntabwo ari ibintu, ni ijambo iguhaye umugisha. Haleluya. Iryo jambo iri guhaye ntiwobura amafaranga. Ushobora kugira ibintu udafite umugisha, ariko ntiwobwira umugisha ngo ubure ibintu. Ikibazo rero gihari, ab'isi n'abatazi Imana haragera igihe bakagutera complexe, bakakwereka ko ufite bikeya kubarusha, ko bakurusha, none ugasanga kuratinya kubabwira Imana bamenye. Haleluya. Turi kumwe. Nicyo gituma nshatse kukubwira ngo ntubatinye kuko ufite ijambo ryaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Iryo jambo rishobora kukuremera ibyo bintu byose. Haleluya. Iryo jambo ryabwiye Yoshua, rero ngo Mose amusezerana ngo ibyanditswe muri iki gitabo, aya majambo uyabike ku mutima, nguze uyatekereza ku manywa na nijoro, ngo niho kugira ngo ukore ibyayo, ngo niho uzororanirwa ugatera imbere. Haleluya. Iramubwira kandi ngo aho uzokandagiza ibirenge gira gutya, aho uzokandagiza ibirenge ndahaguha. Ntukeneye kugura parcelle, wowe usuzuguye ntukandagiza. Uvuga ngo Imana yaravuze ko uzokandagiza ibirenge irahamba. Uyu munsi ufite citizenship ya Norway. Niba hano uzofata yaho uzobageza, kuko isi n'ibirimo byose biri mu maboko y'Imana. Mukutire Yesu amashyi. Aho uzokandagiza ibirenge ndahaguha. Hari
imyaka hano iminsi hari ukoze ugenda wandara uvuga ngo turashika ngo turamenya ukaza wikangurira humura warashitse. Bwira mugenzi wawe ngo humura warashitse. Iyo akuzanye gufiteho umugambi mwiza, iyo akuzanye izo gushitsa mu byo yavuze ku buzima bwawe, n'umugabo si umuhemu ntibeshya, ntawe ihamagara ngo umutemu ukangarate fefuga mwize. Bibiliya ivuga ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana wiwe, uwokeje ku mabere ukamuta ukamwibagirwa. Murabizi abagore benshi bazata abana babo, abagabo bo ntituvuze. Ariko ngo nubwo umubyeyi yokwibagirwa ngo jewe sinzokwibagirwa. Munaguciye nk'imanzi mu biganza, iyo hatayireba ikiganza cyayo izi kubonamo. Humura urarinzwe. Haleluya, haleluya. Leto braso tenemensa. Lekuze breki talagonze breki atase. Haleluya. Rero ijambo Imana yakuvuzeho n'igiterane cy'uwopfa ritarashika, igihe nawe nyirayo ukomeje kubyibuka. Haleluya. Komeza icyo Imana yakubwiye. Niba wasize hano ugasubira inyuma ukikanda, sinzi niba warikanze ville city, humura. Komeza icyo Imana yakubwiye, nicyo gituma ugira ibyiza by'igihugu. Icyo Imana yakubwiye nicyo gituma ugira ibyiza by'igihugu. Niyo security yawe. This is your protection. Icyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ngo ni Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo mu Itangiriro 28. Abrahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo na Esawu. Ariko igihe kigeze aravuga ngo reka mbaheze umugisha. Haleluya. Abrahamu ngo yari umutunzi cyane, afite ifeza n'izahabu n'amafaranga. Il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham. Ni ukuvuga ngo isezerano ryo kumererwa neza muri byose ni iry'Imana. Haleluya. Abrahamu Imana imubwiye ngo uzoba umugisha, amahanga yose yo mu isi azagumisha muri wewe. Muri iyo minsi mu gice cya 12 ngo arahunga. Haleluya. Ushobora guhunga k'impunzi refugee, muzi abarefugee. Hari umuntu urabarefugee. Azamurika umuntu urabarefugee. Ndari kuzabura. Ever been a refugee? Hallelujah. Amen. Zatangire Kristo kuri Abraham. Abraham arahunga aja ngo muri Egiputa. Kera bageze bahungiraga muri Afrika, niho hari hakomeye. Ubu nyine abantu basigaye bahunga bazamuka. Hallelujah. Ariko kugira ngo kubera na Ukraine na Russia birashoboka ko abantu bose bakari bagahungira muri Afrika. Isi iracuritse. Hallelujah. Bishobora gucurama cyangwa bikacurama, zomanuka cyangwa bikazamuka. Ubutunzi rero bwa Abrahamu ku gice cya 13 yabukuye muri Afrika mu buhunzi. Haleluya. Kubera iki? Yahunganye ijambo ry'Imana ry'umugisha. Haleluya. Iyo uri impunzi uba uri expose ku madanje yose. Buri impunzi bavuga ngo iri under protection ya UN. Ariko impunzi nziza, ntabwo impunzi zazipfira mu makambi, impunzi bakazikirayo ziri munsi ya protection yiwe. Ariko impunzi nziza ni ihungana ijambo ry'umugisha w'Imana, ni iguteramira kugeza aho yavuze ku buzima bwawe. Haleluya. Agezeyo. Haleluya. Reka n'impunzi Farawo ashaka kumurenganya, kumutwara umugore wiwe. Imana ira breaking rules protocol, imwinjirana ku kirimba muri palace. Iramubwira ngo Farawo wakoze kuri byinshi, ariko umugore wa Abrahamu ni umugore w'isezerano. Don't touch, kuko ni umuhanuzi wawe. Haleluya. Amen. Imana yamye ngo icyari gihanze umuryango wawe, Imana igutabare ikugwanire mu muryango wawe. Icyari kigiye guhungabanya abana bawe, Imana ikugwanire ifuhire umuryango wawe, igukiriza abantu. Sinzi ko ibintu bivuga ko murabyumva. Hari systeme z'isi n'ibihugu n'imyuka izikakwambura ibyawe n'abawe, ugasanga uhungiye ahantu ariko uruhu agahinda gusa, ukazurira amarira ari utabiboneze muri Afrika. Ariko kubera ijambo ry'ubuhanuzi
ubuzima Imana ntiyemeye ko Aburahamu arira bamutwaye Sara. uwo mwuka wari kuri Farawo wajyaga kwambura Aburahamu umufasha wiwe Sara umugore w'isezerano, ni umwuka w'amadivorce wo muri ibi bihugu. Ugasanga abantu babanye bashonje basangira ubusa dukeya bafite, ariko bagera muri abondance hakaba confusion bagashwana. Ni umwuka wa Farawo, spirit iza kukureka ibijyana. Imana ikurinde kubera iryo jambo, iziga mu muryango wawe. Vuga ngo amen. Uhora kukwani hari umuntu bayibwira I am a prophet. Hallelujah. Icyari gitumye ikora kuri uwo muryango kwari kugira ngo ntiyakave mu ruzaro ruzohesha Imana umugisha. Iyo spirit izamura imiryango ibishe gusambura n'abana bazokurikira kugira ngo umuryango wo usube confused. Imana izikurinde kandi kumugisha n'uruzaro wawe. Hallelujah. Hallelujah. Mukubitire Yesu amashuri. Imana ikurinde kuba victime ya systeme zisi ikumugisha n'uruzaro rwawe. Nuko rero bukeye Farawo aravuga Imana ngo nukora kuri uyu mugore n'iki gihugu cyose. Hallelujah. Amahanga azoyatangira ubugingo bwawe kuko wambereye inkoramutima. Witinya ndi kumwe nawe. Imana ibona umuntu yavuganye nayo, ntibona umuntu, ibona amahanga, ibona n'inasiyo. Nicyo gituma igiye kuguproteja, ntikuguproteja nka individu bw'umuntu, ibona ihanga, a nation. Nicyo gituma ngo n'umukoraho Sara n'iki gihugu cyose. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose cya Egypte puissance mondiale cyo yari imeze nka Amerika uyu munsi. Cyari kirushwa agaciro na Abrahamu na Sara na Isaka ugiye kuza. Hallelujah. Imana ikuzamura muri iyo dimension y'agaciro ya valeur de value kugeza igihe uzogukoraho azoba akoze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Sizi ko twari kumvikana n'abasize cyangwa hallelujah. Imana ikugeze muri urwo rugezo izamura agaciro kawe kugira ngo utaba harasi, kuko iyi si turimo hallelujah siri umunyamahanga urebye nabi. Rero si umunyamahanga gusa, erega mwavuye iwanyu mwaramuze bamwe, nuko muri wanyu wabaye harasi. Noneho iyo ugeze mu bandi atari protection y'Imana ushobora kurushwa agaciro niba. Hallelujah. Ariko iyo ufite ijambo ry'Imana ungana n'amahanga kuko protection y'Uwiteka iri ku buzima bwawe. Hallelujah. Abrahamu rero nihuse abyara Isaka, amuheza umugisha, amuheza ijambo. Isaka aratunga cyane, abyara Esawu na Yakobo. Igihe kigeze ashaje amaze gukora ibyo Imana ishaka mu gihe cyiwe. Hallelujah. Imana ngo icyari kije kukwica hataragera ntugipfuye kubera ijambo hayo uyu munsi. Hari umugabo uba uri traumatize, tourmente, ibitero by'umwanzi mu ndwara. Hallelujah. Intambara mu mwuka ukumva ngaho ubuzima bwawe bugiye guhagarara kubera ijambo hayo uyu munsi. Baho ubeho ukora ibyo Imana yaguhamagariye kugeza ushaje, umaze gusaza wakoze ibyo Imana ishaka, usiga umugisha ku ruzaro rwawe hanyuma usinzire. Isaka atangira gutanga umugisha. Hallelujah. Agiye gutanga umugisha yarababwiye ngo bagende bamusanire ituro, sacrifice, abanza afungure abone gutanga umugisha. Hallelujah. Hallelujah. Amaze gufungura Esawu agenda guhiga icyamuheze. Yakobo asigara aho ngaho aratunganya ifunguro afashwe na mama wiwe. Hallelujah. Aramuheza. Isaka amaze kumererwa neza amusabira umugisha, amwatura amajambo y'umugisha. Niho twasomye hariya amaze guhabwa umugisha muri icyo gice cya 28 Esawu atangira kumurwanya. Hallelujah. Hari igihe umuntu iyo wahawe umugisha Imana yakuze ijambo uhura n'intambara zitandukanye. Hallelujah. Akenshi umwanzi ntabahaye kurwanya nka wewe kuko abazi
zingana n'umuhamagaro wawe. Ariko reka nkubwire, iyo aguhamagaye niyo kwizera no kubikora izobikora. Iyo avuze iryo jambo niyo kwizerwa, irarikuramya kugira ngo rishize. Haleluya. Muzamure wese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Yakobo abonye Esawu agiye kumwica mukuru wiwe, aravuga ati reka mpunge nsaba ubuhungiro. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cy'umunani ku murongo wa 28 haravuga ngo kubakunda Imana byose bifatikaniriza hamwe kubazanira ibyiza. Abahamagawe kuko yabigabiye muri Kristo Yesu. Bisigura ngo iyo ufite ijambo ry'Imana uba wakunzwe n'Imana. Iyo ufite umugisha w'Imana uba wakunzwe n'Imana. Bisigura ko ibyo wocamo byose n'intambara n'ibibazo ushobora gucamo biba bihaye bifatikanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Noraho uyu munsi waciye muri byinshi, ariko Imana yakomeje kukubera Imana. Haleluya. 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 Yakobo rero hajyahuze agera ku musozi ahantu, ahageze bwije mu gicuku mw'ijoro. Haleluya. Mu mwijima wo muzira zeri Imana yacu hasigaye umwanya muto izuba rikasa, isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo muzira twizere Imana yacu hasigaye umwanya muto izuba rikasa, isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Haleluya. Nubwo turuzwa n'abantu, twizere Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona amasezerano. Mu mwijima wo muzira hasigaye umwanya muto izuba rikasa, isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona zukura akabura kubura amaso yawe barinegere wizera amasezerano. Isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Yakobo mwene Isaka, Isaka mwene Aburahamu, abagabo bo kwizera. Yakobo hajyahungiye ngo afata rimwe mu mabuye yari aho araryisegura. Mu bisanzwe nta muntu uza wisegura ibuye kuko rirakomeye, ushaka akantu koroshye kuko umutwe uri fragile ushobora kumeneka. Ushaka kaoreye epiro. Haleluya. Ariko mu buzima, mu ntambara z'ubuzima, hari igihe wisegura n'umusego usanzwe ukakubera njibuye. Niyajya muri cya gitanda cyawe urara uririmba
ya marira yo mu gitanda wiyumvira ukayoberwa aho bizogarukira, agahinda umenya wenyine gusa n'Imana yaguhamagara. Imana yambwiye ngo naho irahagusanga. Haleluya. Kuri wa musego w'ibuye ngo ararota abona ngo gwingo esikariye cyangwa se urwego. Haleluya. Amen. Ngo abona abamarayika bazamuka abandi bamanuka. Haleluya. Abona ngo yicaye ku ntebe hejuru yawe. Iravuga ngo ni Imana ya Abrahamu sogokuru wawe, ni Imana ya Isaka, ni Imana yawe. Haleluya. Amen. Ndi kumwe nawe, ntugire ubwoba muhuza ubwiyemo mu gihugu gishaje ubwiyemo. Yaravuge Mesopotami aho atazi. Haleluya. Amen. Muri system atamenyereye. Aravuga ngo sobana nawe kandi zo kugarura n'iteka iwawe. Haleluya. Amen. Yakobo yicuye amenya ko Imana ya Abrahamu na Isaka yamugendeye. Yicuye ngo afata ryabuye arisiga amavuta. Haleluya. Biratangaje yahunze mu bisanzwe umuntu ahunga n'amazi cyangwa se amata cyangwa se umukate ikintu cyo gufungura. Haleluya. Ariko we yahunganye amavuta y'Imana. Ijambo rivuga ngo amavuta y'Imana avuna ingogo y'ubusha. The anointing of the Holy Ghost breaks the yoke. Amavuta asemboliza umwuka we. Haleluya. Wonyaga ibintu byose wohunga gutyo, ariko ntugate amavuta Imana yaguha. Ntugate umwuka Imana yaguha, kuko iyo niyo garanti y'ubuzima bwawe. Haleluya. Izotuma utamumusha umucakara iyo uhungiye. Haleluya. Afate amavuta yasiga kuri ryawe, ariko mu Mana yanje naraye mu marembo y'ijuru sinabimenya, mu miryango y'ijuru sinabimenya, mu buhuzi y'Imana yagusanze igucira inzira. Muri ya marira waraye ubusa, muri cya gihe cy'indwara udafite n'amafaranga yo kwivuza, muri cya gihe cy'agasuzuguro utawe n'abantu, méprisé, négligé, abandonné, rejeté, délaissé. Muri cya gihe cy'ubukene, kuri iryo buye yarahagusanze. Irakubwira ngo iyo ugiye nzobana nawe kandi nzobishikana. Haleluya. 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 Zamurira izicuba. Haleluya. Le plan con la base predica, le curia della prosetta. Haleluya. Haleluya. Yakuba avuga ikintu aravuga ngo Mana yaje nubikorera ibintu iri buye ningaruka amahoro, ngahabwa umugisha w'amaje n'amazi, nzokubakira itorero, I will build your church, nzokora ministry, nzokuvuga, nzoguhamya, sinzoceceka aho ngiye, nzovuga kuri Imana igira neza. Haleluya. Kandi numpeze byo kurya ntajya sigishwe n'inzara, numpeze byo kwambara nkambara nkabekwambara mu bandi bantu, muzo uzopeza zose nzotanga igice cy'icumi ndetse ntange n'isadaka. Haleluya. Wibuke uzovuganye n'Imana kuzoyikorera. Ushobora gukorera Imana kuyamamaza mu majambo, kuvuga imirimo ikomeye mu batayizi, ariko wageze hano ugira complexe, uzutinya no kubwira n'abakolege ku buzima. Wibuka aho mwahuriye ku ibuye utazi neza ejo hawe hazo. Remember aho yagusanze. Vuga ngo Imana itubabare. Ushobora rero kuvuga Imana, kugukorera Imana mu kuyamamaza, mu kwegeka abandi bakaza bakuzura hano. Birashoboka ko utazi kubisobanura neza, ariko you can invite your colleagues. Washaka kwabishurira bisi ni bari train cyangwa imodoka, cyangwa se ukanabasorora ukabaiza ku mafaranga kugira ngo baze gusa movies. Gaitekereza uza mugenzi wawe umunsi hapo. Birashoboka ko udafite amajambo akwiye yo kubakonvenka, ariko wowe batumira bakaza. Icyo kubera umugende mwamamaza ubutumwa bwiza, nicyo cyatumye Imana ibazana. Haleluya. Icyambere ni gusenga, prayer.
ijambo ry'Imana rikabakiza. Hallelujah. Praying for this nation. Hallelujah. Mwaje kwinginga. Urashobora kuvuga ngo ntuzi kuvuga ururimi. Hallelujah. Hari Imana kugira ngo ikorere ukavuga ngo sinzi kuvuga. Hallelujah. Ariko womenya gusenga muri rurimi rwawe Imana ikumva gusenga kwawe. Ikindi kandi yaguhaye ururimi rwo mu mwuka. La di prosete la cosa mega. Ricardo pekia talose me. Takuria de la filia dosa. Aba Norvegia kwa no memo. Kuko mu mwuka iyi langue international. Hallelujah. Ha excuse rero ufite ngo tuzi kuvuga ngo uramenya ururimi Imana ndiye gusaba icyongereza cyangwa ikinelani iki Norvegia iki Swedwa iki Hollande ibyo ndiye bigusaze ufite iki you can pray Imana ikaiterefera. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ikindi cya gatatu mu gutanga ibyaha gushikira umurimo w'Imana. Hano mukeneye amakamera meza kugira ngo muvuge ubutumwa bibe live. Hari abantu batazi hano batazi ko munasenga, batazi umunezero mufite, batazi ibyiza bihari koreka aha. Ariko iyo biri kuri screen hari ababikurikira mu cyumba byabo bari deprime bagahembuka bakabatira. Hari abandi bantu muri iyi city banezerewe kwiyakura akazashakisha na GPS akahabona. Timo kwa sitara ngo mushire mu rutara ngo murihishe, reka murishira habona abantu bumviza umuhembo. Hallelujah. Hallelujah. Kandi iyo yiri mwayikomeye isanga abantu mu cyumba byabo tumenye bahaye bakureba. They are listening everywhere. Nubu nyine uko arabadukurira bari ku isi yose. Nono hari ushaka itorero nk'akabarirwa akabura yareba gutindeka ndebe ndi hano muri Norvege. Reka ndebe niba hari abantu basenga agasanga muranezerewe ko murasirimba ko muratambira Imana ko muri mu ijambo ry'Imana akagenda hashaka akaza akagera ntawamutumiye. Reka dukoreshe uburyo bwacu kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Yakobo rero mu Mana ibyo uzompeza tuzobisangira. Hallelujah. Biratangaje umuntu wavuye muri bya bihuguzi mu ngorane tuzi twese ugera muri ibi bihugu akaza akiba Imana igice cy'icumi n'isada bahaye baguhemba utakoze social iwanyu. Ibihugu byacu genda bisikora reka mvuge muri Kongo n'umunyamurenge iwacu nta komine n'imwe nta leta rero na leta yose tihemba abakozi. Twari tubeshejwe no kuragira inka zacu, inka nyinshi, twagiraga inka nyinshi. Ariko leta ikazitwambura ikatunyaga. Ariko ugeze mu bihugu Imana yaguhaye k'umurage. Icyo kundira Imana muzaboneza icyubahiro. Haleluya. Muri Zaburi igice cya 2 ku murongo w'umunani yaravuze ngo nsaba amahanga nayo kweza k'umurage. Ask me nation, I will give you nations as inheritance. Iyo usabye Imana amahanga irakweza kumurage. Iyo iwanyu bitagenda neza iguha ibindi bihugu bizogufata neza kuko uri ubutunzi bwawe. Hallelujah. We are international citizen. Ntabwo turi local kubera ijambo twahawe ry'ahantu muri ubuzima bwawe.
mwari mwambigeneye amadolari igihumbi none mwampaye amajana arindwi. Vuga ngo Imana itubabarire. Aravuga ngo sinzibagirwa ibyo wankoreye hano kuri iri buye ry'Ibeteli. Ahita Ibeteli mu nzu y'Imana, mu rurembo rw'Imana. Aravuga ngo ibyo uzozumva tuba tubisangiye. Tuza biguheza. Aba baye partenere n'Imana. Icyo gufasha kuburekinga ingogo y'ubuje ya systeme z'isi ni ukuba partenere mu bwami bw'Imana financially. Yakobo ageze kwa abantu umva ingorane yahuye nazo. Yisanze muri systeme y'isi ikakaye. Haleluya. Haleluya. Muri iyo systeme y'isi ikakaye, fiansaye umugore gusa yashimye akeneye gukorera. Bavugana na sebukwe, aramuna ngo nzomukorera imyaka 7. Bumvikana idini. Dote gusa. Haleluya. Haleluya. Hanyuma imyaka 7 ishize aha yakorera gusa fiansaye. Baramuhindurira. Bamuheza utari. Iyo ni systeme y'isi. Wari uzirugiye kumererwa neza ugasanga hari akasitiro utazureba. Haleluya. Amen. Abenshi muri desi nubwo twe tuvugana hari ikintu Imana yayo gutahuza. Wari uzi ko ubuzima urimo uwo uba muri hano ni systeme y'isi. Mu Kinyamurenge cyangwa mu Kinyarwanda cy'Uburundi barabivuga ngo arasa n'uwagiye kuragira nyirarume. Iyo umuntu yagiye kuragira nyirarume nuko nukuvuga ngo mu kugenda kuragira ugakorera ubusa ukabura icyo ucubura ugataha gutyo, cyangwa ugiye muri business ugataha uriye bite. Niyo bavuga ngo arasa n'uwagiye kuragira nyirarume. Uyo si umugani, ni ijambo ry'Imana muri Genesis. Ngo Labani sebukwe wa Yakobo ngo yamuhinduriye salere y'icuri 10. Yabona agiye gutera imbere agahindura salere akamutwika. Haleluya. Ni kujya uzusubira ngo wegeranyije quelque chose ukabona bakuzaniye facture utazivuye utazirige wayibiri. Ugasanga kwa faranga twa savings zose dufimije kuri rya karatasi wishyuye ya leta. Haleluya. Iyo ni system y'isi. Haleluya. Uvuga byagenze. Bamuhinduye salere y'icuri 10. Igihe cyose sebukwe bamuhembaga inka kuko yari umwungere cyangwa se ibitungwa ihene n'intama. Yaje guhemba bakamuheza amakurere ari compliqué, salaire impossible. Bakamuheza amakurere adashoboka ngo inka nizizara bene amakurere niyo uzohemba. Kandi bakameka gashoboka ko batandukanyije icyo bagisa niyo salaire yo. Haleluya. Ngo ajyamye nijoro aha yasenga Imana afata Imana ko ndenganye korera ubusagize imyaka 11 paye nkora gusa ntacyo cyura sinza wowe warugeze. Haleluya. Imana ngo imuheza vision idea yo kwescape iravuga ngo fata ikoni yawe usuragirisha. Haleluya. Uyichore haya makurere sinza abantu babaye murenge cyangwa se baragika hari ukuntu bashobora gushyira inkoni ukayishyira akagozi hanyuma ukayishisha mu muriro. Haleluya. Nono ikazi ifite udukurere kuyibagura wamara Imana ngo ukore kubwira iyo nkoni yawe uyicoreho ya makurere bakubwiye uzohera hanyuma uyishyire hanyuma ikazishokera cyangwa se intama yose cyangwa inka yose zose ibona ya nkoni yawe izoza ifotora niho pictures videography yatangiye. Haleluya. Taoriganya Imana yawe. Haleluya. Taokubanya ukitezana n'Imana. Musakirire sicho. Haleluya. Ngo turabakirana. Haleluya. Jile prosepara. Warugeza hantu tegero twabatari ku Mana yacu umuntu yova muri systeme. Vuga ngo turabakirana.
ngo akomeza aratunga ngo aratunga cyane. Ni rya jambo ry'umugisha ritungisha ridakurikwa n'umubabaro. Yari yasize ibintu byose kwa Isaka, yabisigaye Esawu, ariko ajana umugisha n'amavuta y'Imana, umwuka we. Amen. Haleluya. Amen. Sinzi ko nabarambiye ndetse ngo Haleluya. barasura baramuhindurira inshuro 10 ntibamenye ko agira formule spirituelle. Haleluya. Yaje gusenga gusa le protere, ugasenga mu rurimi batumva bataragira integration yabo. Likropa c'est liprotere, Imana ikamuyindi sale agacura kujya desene. Aho barabana na se bagira inama bateguye umuhungu yaraje aragukira ntantu reka turebe ukuntu tumwikura kigenda gendura tuka. Haleluya. Imana itizemera kurengana. Haleluya. Igituma yateye imbere ni nuko yahisemo gupartenaringa n'umugambi w'Imana. Kuko inyungu ya Yakobo yose yabaga ari inyungu y'Imana. Imana yakarikiraga pourcentage bavuga. Korera Imana niwe uzoshobora system ye. Sino murabizi na ntimubizi. Haleluya. Imbaraga z'umusaraba ni ubupfu kubarimbuka, ariko haleluya. Amen. Ubutumwa bwiza bw'umusaraba, la prédication de la croix, kubwira abantu kwihana, kubagarura ku gakiza. Nta gishasha dufite muri ibi bihugu twoza gukora. Uzi utegereza ikintu kimwe. Umugabo umwe yaje no muri ibi bihugu asanga yaje mu muci muri umukwezi w'Icyenda ku 8 gutyo. Hanyuma wita imusanga imusange imehira mukubita ave muri Afghanistan muri gazo bagi wacu hariya mu Rwanda mu Burundi no muri Kongo hariya. Aratekereza mu kintu arabati iyi mbeho irakaza icyo ahaba abantu ntibamenye ubwenge. Umva yari Kristo cyaheza gushira iwe keri imbeho itangira kumukubita. Arabata abantu iyi mbeho iyo babishobora yumva imbeho iramanukanye mu birenge naho kujya kundizima no mu birenge. Aravuga ngo iyo bari bagira ubwenge ngo bari gukora ikirato kirimo ibyoya doke gifite kuburengeti ndani ntamenye ko ariko bazi bakoze bararuzi. Iwe yumvira ko ari ikintu gishasha agiye gukora. Baravuga ati wino tuje winda bivuze collection zaje babujana mu nzu asanga nizo usafuzwe ibirato bifite ishushi zawe. Haratangara ati none niki gishasha twokora muri iki nikirato narize kugiye gukungura. Uyo mugabo aravuga ati nta kintu gishasha kuzana. Haleluya. Amen. Niki gishasha ubona ukontirwa muri iki gihugu kimwe gusungire ki uzamuri biganza. Haleluya. Ariko ikintu ufite gikomeye bakenye ni ubutumwa bwiza bw'umusaraba bw'agakiza. Imbaraga zihesha uwizera wese agakiza. Ubutumwa bwiza budakoze isoni. Ubupfu ubivuze bavuga ko uri umusazi. Ibi bihugu bya Scandinavia, Norvège na Suède, Danemark, Finland, Iceland ni ibihugu byigeze kwakira ubuzuke revival. Bigeze gukorera Imana mu ngorane mu bukene bari barimo mu bukene w'intege zibasanga ikabica inkwi zikabashirana gukomeza umuriro usanga muri Afurika. Imana irabatabara babwirana amasezerano n'Imana baravuga mu Mana n'udutabara muri ibi bihe bigoye ntabwo tuzogukorera. Nicyo gituma ku madarapo yabo yose bashizeho sembole y'umusaraba. La prédication de la croix c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Bashiraho amadarapo muzore amadarapo yabo yose ari umusaraba. Ni isezerano bari baragiranye ni sembole ya christianisme. Imana ibone ko no twagiranye amasezerano. Nicyo gituma bohereje abamisiyoneri wacu bagenda bakaza abamisiyoneri b'abasete n'abanorvege za Serepa. Haleluya. Za Sepake, za Sepepu, communauté de l'église pentecôtiste au Burundi, au Rwanda, au Congo. ADP. Abamisiyoneri bageze bagenda n'amaguru bagapfirare mu Buganda. Malaria zikabica. Mu mubu batazi kirima hari. Ariko kubera isezerano bagiranye n'Imana, irabazamurira batungisha, ibateza imbere baheza ubwenge.
ibaheza no kuvumbura ubutunzi bafite muri iki gihugu bituma bagira energy electricity idacika. Haleluya. Bamaze kujya barahaga bibagirwa imbaraga z'umusaraba. Ubu nyine mu gihugu byabo bamanitse uwundi musaraba wo batinganya. Iyindi bamanitse iyindi darapo y'abatinganya. Harageze ko tubibutsa imbuto nziza batubizemo, imbuto nziza batubizemo iwacu. Haleluya. Biza bintangaza, hari abantu ari kuvuga ubutumwa muri iyi si, muri iki gihugu nari nakuranze ko twajya kuvuga ubutumwa. Umuntu twavuganye rero twaravuganye ndabura ati zo niza no kaje zo vuga n'ubutumwa na handi hantu kure hariya mwindi si. Ejo muhamagara n'amatise birashoboka ko mu gitondo tuvuga ko basenga mu gitondo kandi n'amasali nari kugenda kagarukana. Arabura ngo ikanisa ryose riri muri holiday. Bagize holiday break. Bakize. Vacances. Vacances nari nzikwambaza kwa vacances yose. Ikanisa rigafunga. Kandi kanamo ko mutange kubyiga. Vuga Imana idufashe. Ugasinzira ibibazo za muri winter ariko bagasenga mu kazu neza ko murabona ko breaking asino. Ayo na my excuse. Haleluya. Ariko abasaza b'ibi bihugu za Norvege, za Sweden, za Denmark, Scandinavia bageze bagenda n'amaguru bakaje iwacu bariya bakabwiza ubutumwa bwiza. Benshi barahapfiriye. Dufite ideni rero kugira icyo dukoze muri ibi bihugu. Hariya ama infrastructure, amatrain, imodoka, bayibona means amabisi transport ziri organize. Uvuga ni saha aho ntabwo station mundi nagiye ngenda kure na kure. Ariko isaha twavugana niyo bashikira. Niba turi muri system ziri organize gutya ni iyi excuse dufite. Haleluya. Haleluya. Amen. Nta mpamvu ufite, nta tuzire gusa izo tudakorera. Haleluya. Amen. Kuri Imana amafaranga yaguhaye wahemba utaza aho yavuye. Kuri Imana umwanya wawe nikuhaye uko. Haleluya. Nikuzire gusa. Kuri excuse mukarinde yaraguhaye amatara electricity itagenda ukaba ufite n'ibyo wambara bishushe. Abasaza bakera hari ahantu nigeze kuvuga ubutumwa bururi mu Burundi. Hari umusaza twigeze guhura, umusaza cyane muri Madengo niwe wazanye eglise ya Pentecote mu Burundi hose. Ari mu bambere Madengo w'ikirere. Tuvuganye n'abantu ngo igihe cyane ngo bageze bava i Burundi bakagenda imisiri bakagera mu Kirundo hafi ya za Nyamatari mu Rwanda. Bakagenda imisiri bagiye gusa kuvuga ubutumwa bwiza n'amaguru. Ishobe nta modoka. Ariko ubundi rero usubira hariya bagize ute ngo babonye mu trene biti. Iyo uje n'amaguru aho cyangwa bata taxi ufite amafaranga. Ko ndavuga ngo nta kintu tuziye gusa. Haleluya. Amen. Bageze ava mu Burundi bakajiremera muri Kongo ni hapo haruguya za Uvira kuja muri Setse n'abandi bavuga Remera ya Diporoso bakaza n'amaguru bakagaruka bakaja muri conference y'Uvira n'amaguru apana n'imodoka. Bagiye kura gute kumviriza Norvege n'abasegwa babazanye ubutumwa bwiza. Ariko barariye barahaga baribagiwe cyangwa se barashaje. Generation ikurikira ni mwebwe Imana yazanye kabayako kuza ngo muze kwerekana Imana muri iki gihugu cy'amahanga. Vuga mu Mana ndagushimiye ko ubonye ko ndiwo kwizera. Ukambeza umurimo wawe muri iki gihugu. Mana ndagushimiye ko wabonye ko ndiwo kwizera. Ukamba umurimo wawe muri Europe. Ukamba umurimo wawe muri Norvege. Shoboza nkora icyo ushaka kugira. Ibyo niyo sengesho turangije. Haleluya. 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 Yakobo yatahanye imbaraga, yatahanye umugisha, yatahanye isezerano. Abana n'ibintu ndetse n'Imana. Kubera iki? Imana ntiyemeye kwapfira mu mahanga. Abona umugisha w'amaji n'amazi. Haleluya. Imana ikugire neza. Imana ikugire neza. Shigikira kubaka umurimo
umurimo w'Imana. Yesu arabaza ko se banyita aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Aravuga ngo wamenye ngo si inyama n'amaraso bigutahuje aya mabanga, ngo ahubwo ni umwuka w'Imana. Haleluya. Ngo kuri iryo buye zohubaka itorero. Amarembo y'ikuzimu, sisiteme z'ikuzimu, uburozi n'ubupfumu ntacyo bizogutwara. Turarinzwe. Haleluya. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukuganirira, zoherejwe n'Imana idakwemera kurengana. Haleluya. Kuri iryo buye nzohubaka itorero, amarembo y'ikuzimu ntazorinyeganyeza. Ikindi nguhaye imfunguruzo, icyo uzokingura kizoba gikingutse, icyo uzokira kizoba gikingura. Mu ijuru no mu isi dufite imbaraga zisumba zose, imbaraga z'umwuka wera, the anointing of the Holy Ghost, amavuta y'umwuka wera avuna ingogo z'uburyayi zose zishaka gukingiza ubuzima bwawe. Haleluya. Mukomere, mwubake itorero, mugire ubumwe, mwubaha umurimo w'Imana. Haleluya. Mugire ubumwe, mwubaha umurimo w'Imana. Haleluya. Nimba Imana inaguhamagaye gutangira umurimo, genda uyibaza aho utangire neza, utangire neza, utangire ku muntu umwe. Abantu bakizwe niba yaguhamagaye wuzuza itorero. Hari abapagani benshi n'amasore grandi yavuye, ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bakeya. Iki gihugu gikeneye ubutumwa bwiza. This country needs the good news. Niba Imana yaguhamagaye, genda amajyaruguru hariya hakonje cyane, utazabwira cyangwa utazaguca kuva, ugende uvuga ubutumwa. Niba Imana yaguhamagaye, ariko ureke gutera akambere mu murimo w'Imana. Iri ni ijambo ry'umuhanuzi babwira. Haleluya. Umuntu wese afite impano Imana yamuhaye, iyo uyikoresheje neza, nta wundi muntu woza kugusa, ntawe mugongana, uba uri muri priorite yawe. Order in the church. Ifunguruzo z'ubwami mukwiriye muri ubwami, mvuga ubutumwa bwiza. Imana umwize bizoguhemba, izokubwira neza. Muve hasi dushima. Haleluya. Merci pour le besamate. Le brica dia sopra cosa volante. Faria dell'ansia proli, le cuse faria, le cuse nera. Da sapere basta il microfono dusenge. Ngiye gusengera icyo wari urabona imbere yawe nk'intambara. Imana igutabara. Muri aya mezi asigaye y'uyu mwaka, uratanga ubuhamya bwo gutabarwa kw'Imana. Icyo wari kubona umusozi imbere yawe cyari gikinije ubuzima bwawe, yaba ari intambara zo mu mwuka cyangwa ubuzima bwa misi yose, ugiye kubona ikiganza cy'Imana. The power of the Holy Spirit. Yes. Haleluya. Uyu mwaka uzompamagara cyangwa uzobwira na pastor, uzotumwanya kugira neza kw'Imana muri iki gihe. Haleluya. Tuzoba victim, you will never be a victim. Tuzoba inzirakarengane. Imana igufite umugambi kandi ikeneye kuwusoze. Haleluya. Uzamura amaboko usenge Imana, kuko hari amavuta ariko ndabona abamarayika basuka ibisuka ku mitwe y'abantu. Muri aya mezi asigaye y'umwaka, mu bana bawe, mu muryango wawe, mu buzima bwawe, mu bigega byawe, mu kazi kawe, mu migambi Imana yagushize imbere gusoze, mu murimo w'Imana Imana yaguhamagaye. Imana igukiza indwara kugira ngo uyikore ufite amagara meza. Mana ndagushimiye kuko uri umwiza. Isengere gira icyo ubwira. Isengere gira icyo ubwira. Kora ku bwoko bwawe Mana, ubwoko bwawe. Gira neza abantu bawe Mana. Baha icyerekezo kizima, bakoresha icyubahiro. Abarwayi bakize, abashije baremerewe ubabure. Abari mu ntambaro baheze intsinzi. Lande prokosa, lande predica panse. Imbaraga zawe zikore ku muntu wese nawe. Abari muri confusion, bamurikishije umucyo wawe.
icyo bakora kijyanye n'icyo bashaka muri iyi si muri iki gihugu abatandukanyijwe n'imiryango yabo mwami ubegereza imiryango yabo kugira ngo bakore banezerewe abarenganyijwe mu buryo bw'amadokima reka ubatabare bagire neza ni bronze n'ikirere ya mesa ababashwe n'umwasi w'ibyaha reka ubaboho ubatabare gira ubwoko bwawe neza mwasi ndagushimye kuko ziri bikomeye iri torero komeza uryagure mwami haboneka abantu benshi bakizwa haboneka abantu benshi bakizwa uryagure mwami amarembo y'ikuzimu kugira neza kwawe komeza kugaragara turagushimiye mwami icyubahiro kibi cyawe usengeye abayobozi b'itorero siniya pastor n'abakora abapasiteri n'abandi bakora reka ubahe amahoro umunezero kumvikana urukundo rwawe gufokasinga mu kuba muri iki gihugu icyubahiro kibi cyawe ndagushimiye ko ukoze imirimo ikomeye none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo amen.